Tala falava malo soifua o tala mai Australia na le video Samoa. E tolu wa ataua saina o lo i ngā taifale mātua o Australia o lo mātai tu nei e vai ngara puipuinga i le mai au se tūlanga o li putia na whaaola ai flares a se tasi o waalele taua saina i latalatane i se waalele Australia i le South China Sea. Whai mai li poti sa whai whata ita inga le Royal Australian Air Force i le South China Sea i le Asalua ai whaalawala vengi ane le waalele le a saina mai le iei seisi na a fia pe whaalanga ina fo i se waalele a wa whairoi se pepa o whaamtaranga me le vaenga o le puipuinga Australia o se ngā yoinga le saunga le mu wa whai e le waalele tau le a saina mai ave lava le wha mua le ADF le Australian Defence Force i le soifua o lana au whainganuenga. Whairoi le pepa o whaamtaranga e whaaralongia Australia le ai ata tau atunu uma i le whaatino ino o whewa inga ia o ngā tusa matula whono whaavau malo e pei fo i la o na tatau i isi atunu o na whaaralongia ai a tatau a Australia. E tō tasi le tangata ua maniu ma le isi tō rua ua manunu a tinga ina i se whaalawalawe tau taawale e toru taawale nā a fiai i le tu i saute sisifo me le pone i le pōna pō. O le whai tua Laverton North na tupoi le whaalawalawe i le te o le se fulu i le pōna pō mai tari tonu leo leo o le taawale la nuriuri o le Ford Ranger na soso atuai le isi taawale o le Mitsubishi na anga iane i le whai tu lea a fia atuai ma le isi taawale o le Volkswagen. Ngwa ta ua le Nine News o le pasese sai tua o le Ford le uwhata ua ina wa maliu a le ave taawale o lo manu atinga ina le wharamai ai le ia a fia le pasese sai le pito i luma o le Ford. O lo whanga soro nei le suenga neo neo ina nei whaalawe lawe. E si rie de se rau miliona le vai ngā tupe lewa i o ina le whainga malo Australia e fesoso nei ino whanga ua a fia i lo longa i Queensland. Ma le whata misanga luna lua leo ia fesoso ani. Wa ta ua le ripoti o le paketi leo le awaiwaina ia benefiti ai le tele. Lua sulima miliona le a wha angana mo pisinisi la iti maisi lua tesima le wha miliona i e ana whanua. O le nei fesosoani o lo awanoa i e anga waa e talo sanga mai i wha i tua lo o a fia e meise ina i au whai whato anga. Wa ta ua le lapta i o tangata Australia o le ao no whea ngai ma le whai titia o le sapalai o le whai ma le tolo i le lumanai. Whai mai o siria ma le rua se rau wafe kilo o oloa wa ave nane le vanga le puipuinga i community a fia e fesosoani iai. Ua lapata ia tangata whewa i trains i New South Wales i lea so i ni whaatuai i lea au nanga o na osoro te e ua amata i lea so a le au whainganuenga. O le pōna whainua i e sui o tangata whainganuenga i au nanga ia basi, trains ma trams ua le manuia tala noanga ma le whainga māloa le stete. Ma whainua i ripoti e iei se text message ua wheta ua ina na whepasia i solo i le au whainganuenga i le pōna pō ua lapta i ai no nofo i whale ai aua le whainganuenga i le so. Tala mulimuli po loka le ala tele i le tu i saute o Sini i le taewana le ilauna o se whaarablawe tau taawale na tupu ai i le pitonu o Waterfall. Whai mai li poti wā tiri po loka lea whai tu ono o solo te te tangata whainganuenga o loo whaatinoa i Sini ma le South Coast. Whai mai o loo po loka a wala le Princess Highway a wa abe sea fo i isi sa iai i isi ala te tele sa pui pui e leo leo mataloka i le taewana le la o no le pisi o le ala tele. Tō fitu tangata manunu a mai lea whaalawe tupu tonu rawa i le awala e psota iai Sini ma Wollongong. O le tere tito le ono i le taewana tupu i le whaalawe ma o loo whaia neiso e suenga i le mafuanga o lea fo i whaalawe. Tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso fo reide, whaamuta atu ai fo i ma le tautua mo le nei vai aso se i au lia le vai aso fo, manuia tele le wha iunga le vai aso, whaasoi fuaia.